एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कोहिमा हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने जा रहा है। हम अभी रास्ते पे है और ये जगह का नाम है लालमती और ये ब्रिज है। और मेरा बैक साइड में आप लोग देख सकते हो, इतना खूबसूरत है। इस तरह नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ से। वो देखो, मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल में पहली बार जा रहा हूँ गाइस। सो गाइस, आप लोग एंड तक जरूर वीडियो को बने रहिए। ऐसे दोनों तुम किचेंग में जो दान वीडियो नंग लाइन नॉन नेली द फर्स्ट टाइम लो हॉर्नबिल फेस्टिवल लांग जी नॉन नेली तोड़ लंग तो लगे लालमती पो आदिम लो दागा दिलोंग ला लो ओपरे लोंगले पसुर लो कांगराई लोंगले कांगराई लो पुके एंगला पुनिल फिलांग तमेयो लामे पे गदे मंगे हिदी लो हो ला स्टेप स्टेप हिदी हो लगे नेली नुएसे वा नॉन कोहिमा लो इन फ्रेंड लो फन इंथुम पॉल लपन भाईनी तुम लांग पोला से नंगे तुम वीडियो का मांग लो में। तो गाइस, ये देखो, ये मेन गेट है दादा हेरिटेज विलेज। तो गाइस, फाइनली वी आर रीच इन हॉर्नबिल फेस्टिवल और आज मेरा साथ है मेरा दोस्त। हाय हाय बोलो। लोग एंट्री फी 20 रुपीज़, 1 पर्सन का ओनली 20 रुपीज़ लिया जाता है। सो अभी हम लोग जाएंगे अंदर में। ये रहा गेट, सो जाएंगे पीछे। हाँ हाँ itu be हाँ हाथ है ना। Ôi xấu. Ồ. Đây là. Lấy tôm lê bỏ hố lại luôn. Tìm mang nghề để đắp bỏ. Cô ăn rượu bên này. Phần lúa rồi đó. Non stage tam ko non apna kikan chawate bom lo bola stage se ko lage stage to mo paklang ni bano taman stage photo mo jao ni photo jao lanon chawate bang ke lage sikkim में तुम लोग।
source dulu yo. Bunu kau dekte kyo. Lo la है तो कर भी तो गाइस ये ट्रेडिशनल हाउस मैंने पिछले ब्लॉग्स में आप लोगों को मैं दिखाया है। ये जितना आप लोग देख रहे हैं ये सब नागा का जितना ट्राइब है सबका ट्राइब का ट्रेडिशनल हाउस है ये। अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ क्या क्या है देखने जाएगा। चलो चलते हैं। ये है ना गरम हो जाए ना ठंडा हो जाए ठंडा है ना गरम हो ओए चलो दिफुएन मा या तुम नॉन द हॉर्नबिल फेस्टिवल मा पुयो दिफुएन जिरपो तुम चितो मा पु कोटे रा तो कोटे ओवर हाय दैट हॉर्नबिल मा चितो लग ले यस तेना तुम नन तंबो मौन चितो ना नि dak dam jera ngan na ni number Facebook long friend oke don mali tum non nili do bangke ladak jo langami traditional food apne kitun pen kicho competition adim se do ladak mangke pada mangke video hai paklang le post char pen paklang ladak mangke pinelo kitun pen danglo kicho competition lo dake isia por people ghonta isi la ghonta isi ang bong kon si prab mamate bang se pachomi mala son si dak pinelong bo dak si select on bo pinian ke pine team level atim yang do nonge table level si dak mai lan hello lang no ne tum jo chome piki laben pu kode yan chitong long mai ningarong pikla nang tum chin thai bo pu bang actors kode actor jo no nele tum jura pet po pu bang jo yeah let's go together port yo korjang la mai pik da mohan kore jo I don't know port jo de kore na tum mentulo bang ene ga tum 5 barni ge mentulo dam pini dam bo yelo bo pini dam ta hai pena dam thura pena de okay dam thura pena de apni video bana wale se no non bang ke na bang sumi special hotel lo la ba sumi sema tuma pinelo hotel lang me adim hedi adim lang tame clean pic adim da एकदम सुंदर है अपनी फोटो में जितना खूबसूरत देखते हो पर उससे ज़्यादा खूबसूरत ना कुन मा माइकियान तो इना आसे ना फोटो ते सुंदर होले भी रियलिटी तो लोग नया থাকে ना बट अपनी तो इना নহয় फोटो देखि ना आसे 5 पानी हां 5 पुरानी बात है तबंगे यो लबंगे ट्रेडिशनल हाउस और जुको तबंगे चो होटल है रे दलो किमा के लंगे यो तबंगे ओ को पोर्क टी अच्छी मानो ना चो ने बदे तबे चो दिम लो यो war lo lang yo pine nang bangge ha nage hai chalo bang tour do yang ave ne pura nale toman ho thak pe nam la plang po dak nale toman dak pa nam plang po yo the local on my right and the adim da एकदम पूरा क्लीन पिक lang me pic adim da yo nge dak view point ho long song view point lo pu ba itu ki filamen masih selam lagi ya filamen ne color pide ya lagi color pide ya dah hai bhai नीचे दे ओके ठीक है नॉन ले तो मिस्टेस long dam thubom no pipi to dak cultural program chengbom ne nam paklang dong po oh do age de paile na ro kicho ki ko paile ro kicho ga ire jo mohan age de jagi na Hore take a bird the hoda khadi ke kuchuri tribe tum dak perform om lo yo adim lang yo okay a little back so that we can set the arena evile sabe
Selfie with camera. Selfie with camera. Nó lại đây lại này. Yang pulo putri dengan pulo. Kalau kan. Sumi dengan pulo putri dengan pulo. Itu sana. The tides are favoring no one at the moment. Celebration by the cultural troupe. This is the first. Puchuri tum hai delo la. Kiat tum yo. The butchery taking it. Non market amak lang pula tuan traditional dress. Kiko? Tadi agak deh kiko, agak deh. Kubai traditional lah istilah yo. Nanti tuan pakai pujo. Lama pit pergi yo. Jangan sai pentang lok. Apa coy lo traditional coy lo. Apa coy lo. Itulah nama क्या है? Necklace. Enggak milah se. Oh, sabi mo motahan nila क्या है? मोटाहन लो लेके ऐसा मोटा तुहन करने हाँ बताना टी-शर्ट itu gimana sih kok? 180 itu di mana? Di sana. Siapa sih itu? 250. Kono ini loh. Non nangke dake naga organic hormula lo gatam jo naga organic gariye bhai poethe fruit sahi lo fruits pen dang lok ayara mu hayi lo yo khana mu thesere adala lo Kesere ahi bani. Non nili tum dak second World War museum long ar dampo. Dampen ang luthon paklang par lo. Lage. Department of Art and Culture Second World War Museum Kisama. Ipitang arlo to na naman paklang po. Museum ng paklang po, Department of Art and Culture, Second World War Museum, Kisama. Lalo hay mga yo. Nanalo to arlo lut po arlo lupen ng paklang po. Yo. Okay, video de jabole mon nai. Tika itu. Oh, sorry don mari tum. Arlo bang museum arlo bang ke video elo rabe lasi. Photo se click long cholo lasi. Non nele tum lapuna stage na phong nam po. Okay. Sonsoni na to paklang po ge ni tahi man chedam pon ge don mari to manang chirlong lo dat so hotel lo non ancho po ancho te bidai si stage na dam pon ge dam po ha bat bi asido khawo le kon do hey oh chicken इतना हम बहुत खाओ अभी हम लोग खाना खाएगा Lanon perform ke putri per tribe tu lanon perform ke
traditional hem lo yo ngai no jo arlo mai cho pipine chui bita arlo dam ko namai yo pipine jo lo arlo no pak lain ko puna jo okay mai traditional hem lo yo ko thakok lai jo đặc biệt là tôi nó bằng mình chống như này kucuri po hem lo kucuri di po traditional hem lo yo lage ala pun traditional hormone first kichu na baik ko photo kichu ke jago thank you नॉनली तुम दाक हॉर्नबिल पेन हेमचे दाम थुलो एकदम लामे पिक आदिम है दे एकदम पूरा थिर पिक ला तुम मेंटेनेंस में पिक तो मोइता मोहन घर जाओ नी बाय बाय गोबे ओइसे